Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abasirikare babiri bo mu ngabo za Uganda biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo bikekwa ko ari abarwanyi b'umutwe wa Updf. Mu gihugu cya Uganda n'ubundi ubutinganyi bwongeye kugonganisha Uganda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FARDC ritegura kugaba ibitero by'indege z'intambara nk'uko byatangajwe na M23. Turaza gusoza tukubwira ko ubuzima bukomeje guhenda muri Kivu zombi kubera ibibazo by'intambara. Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bukomeje guhenda nyuma y'uko ibiciro bya lisansi byatumbagiye. Aya makuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kandi kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788651468. Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro, aha niho uruganda ruherereye. Nkwaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru tugiye gutangira tukubwira ko abasirikare babiri bo mu ngabo za Uganda Updf biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo bikekwa ko ari abarwanyi b'umutwe wa ADF. Ni igitero cyagabwe i Kasindi ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na Uganda mu ijoro ryakeye. Muri rusange abantu batanu barimo abashoferi babiri b'abanyekongo n'undi umwe w'umunyakenya nibo biciwe muri kiriya gitero. Abasirikare ba UPDF biciwemo ni abari batabaye kugira ngo bakize iyo mirwano ikomeye. Nk'uko ikinyamakuru cyo muri Congo kibitangaza kivuga ko abasirikare bo muri Uganda bari bari ku burinzi bagiye gutabara maze nabo bikarangira bishwe cyane, ndetse rwose bikaba bivugwa ko ari abo muri ADF nyine nk'uko nabikubwiye bakorera mu gice kimwe cya Uganda ndetse n'ikindi gice kimwe cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Usibye abishwe kandi uyu mutwe witwaje intwaro wanatwikiye muri kiriya gitero imodoka zari zitwawe n'abashoferi yishe. No kuvuga abashoferi bishwe n'uyu mutwe witwaje intwaro ndetse rwose imodoka zabo izi nazo zikaba zamaze kuba zitwikwa. Hari hamaze igihe kinini uyu mutwe utigaragaza cyane mu mirwano, dore ko hari umaze igihe igihugu cya Uganda gitangaza ko cyamaze kuba kiwutsinda, ariko kuri iyi nshuro nyine kikaba cyahitanye abasirikare babiri ba UPDF. Ibintu byakomye mu nkokora cyane igihugu cy'Ubugande, ndetse kuri leta y'Ubugande ikaba yatangaje ko igiye gukora ibishoboka byose igakurikirana kino kibazo. Nta kundi kugikurikirana usibye kongera gutyaza amaboko ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe, by'umwihariko ibizakoreshwa ndetse nyine ubwo n'ibizifashishwa mu rwego rwo kugira ngo barwanye uyu mutwe witwaje intwaro. Leta ya Uganda yakunze kugaragaza uyu mutwe witwaje intwaro nka kimwe mu bibazo bafite biteza umutekano muke mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko mu gice cyegereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kubera ko ngo uyu mutwe witsimba mu mashyamba yo muri Congo. Gusa kuri Uganda ibona iki kibazo nk'ikibazo cyari cyarakemutse, ahubwo uburyo batunguwe n'uyu mutwe ukica abasirikare babiri b'iki gihugu nyine cya Uganda nibyo byabatunguye, ariko ngo kuri iyi nshuro ngo nibongera kugaba ibitero kuri uyu mutwe ngo barawurandurana n'imizi yawo. Muri icyo gihugu cya Uganda ubutinganyi bwongeye kugonganisha Uganda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko Perezida Museveni aherutse gushyira hanze itegeko rihana abatinganyi bigateza impagarara mu miryango itandukanye mpuzamahanga. Kuri ubu iri tegeko ryongeye gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongera gushishikariza abaturage bayo kwirwanaho. Amerika yashishikarije abaturage bayo b'abafatanyabikorwa mu iterambere rya Uganda gushyira igitutu kuri Museveni guhindura amategeko, bityo abatinganyi bagahabwa uburenganzira bwabo. Muri iki cyumweru Amerika yatanze indi nama ya kabiri yo guha rugari abatinganyi, bitaba ibyo kuva iryo abaturage baryo bagahagarika ibikorwa byayo ndetse n'inkunga yatangwaga igahagarikwa.
Kuwa mbere Washington yavuze ko amasosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa abenegihugu bahura n'akaga igihe bari muri Uganda. Bavuga ko ruswa n'imbogamizi z'uburenganzira bwa muntu harimo n'amategeko aherutse gutorwa yo kurwanya abaryamana bahuje ibitsina bikaba bihangayikishije iki gihugu nyine kubera yuko ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batuye muri Uganda bijyanye n'ibikorwa baba bari gukorayo ngo babangamirwa cyane by'umwihariko amategeko aba yarabashyiriweho. Amasosiyete y'Abanyamerika akorera muri Uganda arimo Citibank, Prudential, John Deere, FedEx, Ernst Young, Doriette, Price Waterhouse Coopers hamwe na American Tower Corporation byasabwe gufunga imiryango. Umuvugizi wa guverinoma ya Uganda Ofuono Opondo yasuzuguye iyi nama avuga ko nta ngaruka ishobora kugira kuko nta masosiyete yo muri Amerika afite ishoramari rikomeye ku rwego rwo guhungabanya ubukungu baramutse bahagaritse ibikorwa. Ku bwa leta ya Uganda yo ibona guhagarika ibikorwa by'izi sosiyete ntacyo byakangiza by'umwihariko ku iterambere ry'iki gihugu kubera yuko Uganda ngo yaba yiyizeye ndetse yizeye ko ibindi bihugu byamaze kwemera iri tegeko ndetse na Uganda ubwayo ngo bishobora kwitwara ndetse bikigira ku buryo ubukungu bwabo ntacyo bwahungabanaho. Gusa nubwo bavuga ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ngo yiteguye gukora igishoboka cyose ikereka leta ya Uganda ko ibyo iri gukora ari amahano ndetse ko atari byiza kubera ko ngo kwangira Abanyamerika batuye muri Uganda kuryamana bahuje ibitsina ngo ni ikibazo cy'ivangura ndetse ko bidakwiye kuba bikorwa na leta ya Uganda. Gusa Museveni we yatangaje ko nta na rimwe azigera yemerera ubutinganyi mu gihugu cye cyane ko kuri we abona ko ngo yaba ari amahano. Ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ku rundi ruhande by'umwihariko nyine iki gihugu kiyobowe na Joe Biden, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko nubwo Uganda ivuga ibi ngibi ngo igihe icyo ari cyo cyose Amerika izaba yafashe umwanzuro wo guhagarika zimwe mu nganda za sosiyete nyine z'Abanyamerika zikorera muri Uganda, ngo igihugu cya Uganda kizisubiraho ndetse kandi gitakambire Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Museveni nawe akavuga ati nta bukungu nta kintu gitangaje izi sosiyete zatangaga ku bihugu byacu ku buryo ziramutse zihagaze ubukungu bwacu bwahungabana. Igihugu cya Uganda kiri mu bihugu bigerageza gukora cyane ibyitwa made in Uganda by'umwihariko ku bijyanye n'ibiribwa. Usanga igihugu cya Uganda muri aka karere ari kimwe mu bihugu bishobora kugerageza kwirwanaho, ndavuga nyine ku bijyanye n'ibiribwa. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho FARDC yitegura kugaba ibitero by'indege z'intambara nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Majoro Wiringoma. Umutwe wa M23 watangaje ko witeguye kwirwanaho mu rwego rwo guhangana n'ibitero igisirikare cya Congo giteganya kuwugabaho gikoresheje indege z'intambara. Byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 Majoro Wiringoma ku butumwa yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter. Yagize ati ihuriro rya guverinoma mu gutakaza umuvuduko waryo ryarashe abasivili rikoresheje imizigo iremereye mu bice bya Bambo, risenya amazu, amavuriro ndetse riranitegura kongera kurasa rikoresheje indege. Majoro Wiringoma yunzemo ko M23 igiye kurinda n'igitsure abaturage bo mu duce igenzura. M23 yakunze gutangaza kenshi ko FARDC iri kugaba ibitero kuri iyi M23, gusa FARDC nayo yakunze kujya ibihakana kenshi. Igisirikare cya Congo cyakunze guhakana ko kiri kugaba ibitero kuri M23, usibye mu minsi nk'itanu ishize nibwo igisirikare cya Congo noneho cyeruye ku buryo budasubirwaho ko kiri mu mirwano ikomeye na M23. Uyu ni umunsi wa 27, ni ukuvuga iminsi 30 igize ukwezi, irabura iminsi 3 kugira ngo ukwezi nyine kuzure intambara iri guza M23 ndetse na FARDC. Leta ya Congo ishinja M23 kugira uruhare mu mutekano mukeya uri kubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 nayo igashinja Congo kugira icyo bita ivangura.
Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje guhenda nyuma y'uko ibiciro bya lisansi byatumbagiye. Ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko ubwikorezi bw'abantu n'ibintu byakomeje kuba ikibazo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo n'iya ruguru ku buryo ibiciro byikubye gatatu cyangwa kane. Muri Kamena uyu mwaka ibiciro byari byashyizweho litiro ya lisansi ntiyagombaga kurenza ibihumbi 2,995 by'amafaranga akoreshwa muri Kongo, ariko ubu iri kugura amafaranga ibihumbi 5,000. Ibi bibazo bishingiye ku bagura ibikomoka kuri peteroli bakongera bakabigurisha ku giciro cyabo, kuko kompanyi zikora mu bucuruzi bwa peteroli muri Kivu y'Amajyepfo zivuga ko zitigeze zihindura ibiciro ziyicuruzaho. Ibi bibaye kandi mu gihe hateganywaga inama igamije gushyiraho imirongo ngenderwaho yo gucuruza ibi bicuruzwa bishingiyeho ubuzima bw'abaturage, bukaba bwamaze kuba bujya mu kaga nyine kubera izi mpamvu. Si ibyo gusa biri gutuma ubuzima bw'abaturage bujya mu kaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nk'uko nabikubwiye mu kanya kashize, uyu ni umunsi wa 27 hari intambara iri guhuza M23 ndetse na FARDC, ibintu biri gutuma bamwe mu baturage by'umwihariko abo muri Kivu y'Amajyaruguru bava mu bice bari batuyemo, ndetse bakaba bari guhunga. Abarenga 500,000 bamaze kuba abagirwaho ingaruka n'iyi mirwano ikomeye, ndetse abenshi barapfuye n'ubwo imibare yabo itigeze itangazwa. Abenshi kandi ngo baba barishwe n'igisirikare cya Congo FARDC, cyane ko ngo aricyo gikunda kugaba ibitero kuri M23. Uruganda rw'Isaro ni uruganda rukora akawunga keza gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe, kuko kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro. Ndagushimiye cyane.